Kažu da je Jasenovac prošle godine posjetilo 11.000 ljudi, imali su 46 organiziranih grupa, ali nažalost smatraju prema njihovom mišljenju da je to dosta malo posjeta za jedno tako važno područje i da bi trebalo više organiziranih grupa od strane osnovnih, srednjih škola i fakulteta. Često se okupljanje velikog broja ljudi, dakle 22. travnja se održava komemoracija u Jasenovcu, između 2 i 3.000 ljudi je bilo ove godine. Jasenovac je simbol stradanja u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj koji je jedan od najvećih koncentracijskih logora na ovim područjima. Inače, samo jednom prije 3 godine su imali slučaj da je netko izgrafitirao nekakvim pogrdnim nacističkim simbolima spomenik, inače nemaju takvih problema. Ovo je slika ulaz u muzej. Bosna i Hercegovina, ova slika vam je možda poznata, to je spomenik na Sutjeski. Sutjeska nacionalni park nalazi se pod planina Manglić i bio je izuzetno atraktivno planinarsko područje. Mnogi Hrvati koji idu ondje planinariti, i Slovenci, i pripadnici drugih naroda, stranci, ja kad kažem Slovenci, Srbi, Bosanci, to često puta mi ovako čak podrazumijevamo već kao ne strani državljani, nego domaći, makar su na papiru strani, obilaze ovaj spomenik. Sutjeska je nacionalni park, iznad Sutjeske nalazi se Manglić koji je najviši vrh Bosne i Hercegovine, dakle ljudi idu na Manglić iz razloga, ne samo zato jer je to predivna planina, nego uvijek svi planinaru neki veći cilj popeti se na vrh neke države. Na vrhu se nalazi spomen ploča posvećena drugu Titu i to je famozne bitki na Sutjesci, ljudi obilaze memorijalni centar. Ovo je primjer sa Kozare. Kozara je nacionalni park, u Sutjesku također. Jako puno ljudi posjećuje ovaj spomenik. I ovaj most na Neretvi, velika poplava ga je nedavno i odnijela jedan dio mosta i jako puno ljudi također ovdje dolazi. Zašto ovaj most popularan? Ne samo zbog te priče, u turizmu priče prodaju proizvod, nego zbog filma koji je ovdje sniman. I svi ti partizanski filmovi također su izuzetni, imaju jako veliku ulogu u toj turističkoj promidžbi. Ovo je partizansko groblje u Mostaru, nažalost u prilično lošem, devastiranom stanju, također rad Bogdana Budanovića. Mladi danas koji posjećuju Sarajevo često puta posjećuju u samom centru ovu vječnu vatru, spomen na osloboditelje Sarajeva, i ovdje sam stavio tekst napisan na zidu. Dakle, krvlju boraca bosansko-hercegovačkih, hrvatskih, crnogorskih i srpskih brigada, članova Jugoslavenske armije. Dakle, ovdje se simbolizira se suradnje između naroda u borbi protiv okupatora kao takvih i taj spomenik je također jedna od glavnih turističkih atrakcija u centru Sarajeva. Ovo je taj u Bosni i Hercegovini na vrhu Manglića spomen ploča koju sam spominjao. Dakle, svi planinari koji se popne govore ko će neće vide ovo i pročitaju tekst. Crna Gora, most na Tari, Đurđevića most na Tari koji su partizani digli u zrak, dok je bilo kritično i onda je taj most obnovljen, on je jedno arhitektonsko, jedna građevina koja je najspecifičnija ovako za Crnu Goru, koja nema nešto puno građevinskih turističkih atrakcija. I ovdje desno sam stavio fotografiju biste jednog narodnog heroja u Kološinu. Ovo je snimano na Crnom jezeru podno Durmitora. Durmitor je jedna od najljepših planina u Europi. Jako puno stranaca ovdje dolazi, jako puno njih zna koje Tito ovdje su stavili jednu spomen ploču koja simbolizira mjesto na kojem je drug Tito donio odluku o proboju preko Sutjeske. Spomen ploča u gradu Kološinu. Dakle, jako puno Dalmatinaca je tamo poginulo i to je također jedan od razloga zašto jako puno Dalmatinaca koji idu planinariti u Crnu Goru posjećuje taj Kološin. Ovo je također blizu Šćepan polja jedan spomenik. Nažalost, bili smo u velikoj žurbi dok smo putovali i slikao sam ga iz autobusa, nismo se zaustavljali. Budimpešta Memento Park. Memento Park je jedan dio u Budimpešti gdje su oni sve socijalističke spomenike stavili na jednu hrpu i oni naplaćuju ulaznicu i to je jedna velika turistička atrakcija. Mnogi ljudi iz kulturno-povijesne umjetničke struke se ne slažu s ovim rješenjima jer smatraju da je sva ta socijalistička baština koja je zapravo dio bivše svakodnevice getoizirana, stavljena u jedan dio i sad ajde ko hoće gledati, nek ide u taj geto to gledati.
ali oni su od toga također napravili turističku atrakciju, zabilježe velike posjete, imaju jednu zanimljivu web stranicu, vidite i po dizajnu. Dakle, oni su pakirali tu socijalističku ostavštinu u nekakvu pop kulturu. Stranica je na engleskom, na mađarskom i ovdje također vidite što sve nude. Koji je koncept tog parka, koje je povijesno značenje, ko je sve radio te kipove, koji poznati umjetnici imaju kino koje se prikazuju filmovi i ovdje imaju souvenir shop. Dakle, razne postere, DVD-ove, majice, dakle zarađuju na suvenirima koji na sebi imaju nekakvu simboliku antifašizma i socijalističke ostavštine. Srbija Niš, ovo je logor na Crvenom krstu kojeg sam posjetio nedavno, jedan od rijetkih koncentracijskih logora na području jugoistočne Europe koji su ostali sačuvani, uređen je kao muzej. Dakle, od 1900 tek nedavno su uredili opet postav muzeja i rapidno se povećao broj posjetitelja. Dakle, možete ući u logor, osjetiti tu stravičnu atmosferu, naravno ulaznica se plaća, jeftina je, ali dakle zarađuje se, vrti se nekakav novac. Ne? Logor je jedna od glavnih turističkih atrakcija unutar grada Niša, ljudi ga posjećuju. Njemci su držali taj logor, stražarnice, ove betonski zidovi, žičane ograde. Vodič vam priča priču, ne samo povijesne činjenice. Provlačio vas kroz ove hodnike gdje su zatvorenici spavali, priča vam priču o ovom čovjeku, to je bio Austrijanac Werner koji su zvali Motkar, koji imao motku od 1,5 metra i s njom je mlatio ljude i znao se dok oni izađu s motkom na dvorište, neko će poginuti jer on usmrćivao ljude jednim udarcem. Dakle, to je jedna priča. Priče u turizmu su te koje prodaju proizvod. Lijevo osobni dokumenti zatvorenika, desno na zidovima ostaci onoga što su pisali. Niš je također bio transportni logor i onda su ljudi stavili svoje ime, prezime, adresu i datum kada su došli, datum kada su otišli, da se zna gdje su završili. I spomen područje Bubanj kod Niša, u sklopu kojeg je napravljena i ova ljetna pozornica. Ovaj spomenik simbolizira 3 šake, to su šake oca, majke i djeteta okrenute prema Berlinu i poručuju nikad više nećete doći ovamo, jer su na tom bubnju stradavale čitave porodice. Preko 20.000 ljudi je ubijeno ovdje na bubnju, tako mi je rekao kustos muzeja. Pitao sam ljude koje sam ovdje sreo, da li se ovdje održavaju nekakve predstave, igrokazi, komemoracije, kažu da ne. Dakle, šteta je jedan lijepi turistički resurs koji se može iskoristiti, ali se ne iskorištava. Evo, Slovenija, koja je zemlja Europske unije koja je to dosta iskoristila. To je pretežito planinska zemlja, ima jako puno tih spomen ploča koje su posvećene palim planinarima. Naravno, u oslobodilačkoj borbi ovdje lijevo vidimo spomenik veliki karabiner, spomenik palim planinarima, alpinistima podno Triglava. Kad se penite na Triglav, podno njega morate proći i naravno većina ljudi se turista fotografira, pogotovo stranaca. Svako selo, svako mjesto u Sloveniji ima ili spomen ploču ili nekakav manji kip, veći kip u centru mjesta obnovljen, koji nije devastiran, koji podsjeća na naravno oslobodilačku borbu i Drugi svjetski rat. Slovenski nacionalni ponos je Triglav, visok 2800 i koliko? 863 metra. Na vrhu se nalazi Aljažev stolp, koji je postavljen 1800 i neke godine, ne znam točno, a na vrhu stolpa se nalazi tekst. Dakle, od nacionalne važnosti je bilo što su borci se popravili na Triglav i razvili ovdje slovensku zastavu i isto tako imate na Kredarici planinarski dom podno Triglava spomen tekst koji podsjeća na tu narodno oslobodilačku borbu. Ovo je jedan veliki spomenik u obliku obeliska na Mariborskom pokolju, jedan spomenik iz jednog sela koje govori o tome kako su okupatori ovdje sve poubijali i popalili. Ono što također moram reći, kad pričamo ideološki, svaka zemlja bivše Jugoslavije i svaka regija unutar te zemlje ima svoju specifičnu priču, svoju okolnosti, svoju društveno-političku situaciju i zato je ta politička situacija jako komplicirana. Najveća transverzala Jugoslavije planinarske je Podkoriljev Invezistov.
ne znam koliko ima kontrolnih točaka. 88 točaka po cijeloj Sloveniji, dakle uglavnom obuhvaća nekakva mjesta koja su bila jako bitna u narodno-oslobodilačkoj borbi, a nalaze se na planinama. I nije jedino. Nije jedino. Ima 14 diviziju, oko Cijenja imati put NOB-a... Da, to znam, pokazivalo sam i dnevnike, ima više tih rastrzavalo, ali ovo je najveća neznamenitija. Primjer na pohodu Partizanski dom. Dakle, dom nosi ime Partizanski dom i samim svojim imenom intrigira da ga posjetite i da vidite šta tamo ima. I dom ima takvu atmosferu i taj stil. Dakle, bista jednog palog heroja, slika druga Tita na zidu, dežurna domarka ima majicu sa natpisom Partizanski dom podno Velike Kope. Ono što je specifično spomenuti za Sloveniju, 95% planinarskih domova po cijeloj Sloveniji ima sliku ili kalendar ili sličicu ili bistu druga Tita. Dakle, oni su shvatili da je Tito brand. I to je nešto što turiste zanima i ne srame se toga ističu gdje god mogu. Ovo je fotografija Partizanska bolnica Franja, koja se nalazi u jednom atraktivnom kanjonu. No, ovom neću puno pričati jer nažalost nisam ovdje bio, to moramo bići. Partizanska bolnica Franja je od jako velikog kulturno-povijesnog značaja za Slovence i kao tako je sastavni dio slovenske nacionalne planinarske obraznice. I samim tim generira više posjetitelja, a dakle vidite tu je spoj i kulturno-povijesne baštine i prirodnih ljepota. Ovo je baza 20, tu sam bio, nalazi se na Kočevju, Kočevski rog. Također platite ulaznicu, posjetite memorijalni muzej, dobijete vodiča koji će vas malo provesti po šumi, po ovim kućicama. Većina njih je uređena, stavljeni su natpisi šta se u njima odvijalo. Jedna kućica je bila tiskara, jedna škola, jedna bolnica. Evo, unutra uđete u kućicu i onda su postavljeni ovakvi panoi slični ovima kako imamo gore na izložbi. I Slovenci imaju svoju posebnu društvenu političku situaciju u svezi partizana. Ova fotografija je stavljena i gore, a stavio sam jer bi bila zanimljiva iz razloga što se partizani često puta predstavljaju kao nekakvi ljudi koji su se protivili svemu što ima ikakve veze sa religijom i katoličanstvom. Evo, ova fotografija pokazuje da to nije tako, imate još takvih fotografija gore. Dakle, važnost ove fotografije je društveni kontekst. Većina ljudi koji su bili u partizanima nisu bili komunisti, nego su išli oslobađati zemlju od okupatora. Bilo im je bitno da se riješe tog vraga i kada je opet došao mir, vratili su se svom svakodnevnom životu, politika i kod tako uopće nije zanimala. Ja vam se zahvaljujem na strpljenju. Za zaključak. Unatoč bezobzirnoj devastaciji i zapostavljanju spomeničke baštine socijalističkog razdoblja, ja smatram da Hrvatska ima velik potencijal za korištenje istih u turističke svrhe. Ne svih, ali jednog dijela svakako da. Postoji interes tržišta, nastaje nova potencijalna tržišta zbog raznih okolnosti i trendova u turizmu. Dakle, što će više ljudi posjetiti onaj spomenik na Petrovcu iz razloga da žele vidjeti taj spomenik na Petrovcu, možda će taj dan se zapitati a šta ćemo mi još tu raditi, spomenik smo pogledali, pa će se prošetati nekom stazom, pa će otići u restoran na ručak. Dakle, na taj način se generira profit. Smatram da je ta depolitizacija ipak nužna, da se ne priča o lijevima i desnima, ko je koga klao, ko je koga ubijao. Prošlost je takva kakva je, u svakom ratu ima zločina, svaka vojska je radila svakakve stvari i mislim da je bespotrebno uopće da se mlade danas tim opterećuje. Upravo ćete imati ovih dana jednu diskusiju, upravo 2 srednje škole u Muzeju suvremene umjetnosti na temu treba li poticati obnovu tih NOB spomenika ili ne. Institucije bi trebale voditi veću brigu o spomenicima, obrazovne, kulturne i druge, a turističke zajednice agencije koje uvrštavaju u standardnu ponudu. Jer ako turističke zajednice agencije ne uvrštavaju te neke spomenike u standardnu ponudu, onda one teško mogu biti nekakva turistička atrakcija ako ćemo ih podmetati pod tepih. Nužno je promijeniti pristup socijalističkoj i antifašističkoj baštini, treba prijeći preko nekakvih predrasuda, treba prijeći preko negativnih uspomena, te učiti mlada pokoljenja koliko je važno vrednovanje antifašističke borbe kako bi pozitivno vrednovali na dotičnu spomeničku baštinu i samim tim je vrednovali kao turistički resurs u sadašnjosti i budućnosti. Ovo je jako komplicirana rečenica i djelomice se kosi sa točkom 3. Ali nemoguće je izbjeći barem djelomičnu politizaciju i kontekst tih spomenika. Jedan mladi umjetnik je nedavno istaknuo da mu je jako bitno
da se ti spomenici promoviraju i čuvaju prvenstveno zbog njihove umjetničke vrijednosti, ali nemoguće spominjati njihov kontekst i ono zašto su oni zapravo uopće podignuti. Evo kratko popis literature koju sam vadio, koristio sam neke knjige, koristio sam intervjue sa nekakvim ljudima, neki su mi pomagali, koristio sam malo interneta. Ja vam zahvaljujem na pažnji, planirao sam da ovo traje sat vremena, malo sam odužio, malo smo kasnije počeli. Ja sam na raspolaganju za bilo kakva pitanja ili komentare. Ono što mi je drago reći da je ovo jedno od prvih ovakvih predavanja na ovu temu. Dakle, ja sam jedan mladi predavač, inače i zanima me i turizam, zanima me i antifašizam, dakle ja definitivno nisam toliko kompetentan da se bavim s tim na jednoj višoj razini. To stavljam nekakvim većim stručnjacima. Ja mislim da je jako bitno da sam ovu temu uopće započeo, a onda nek se naprave na ovu temu nekakva veća znanstvena istraživanja kako će se ovi spomenici koristiti bilo u kulturne svrhe, ali ovdje sam ja stavio naglasak na nekakav turizam. Ima na području bivše Jugoslavije još nekih primjera, ali premalo je vremena da sve spomenemo i ja sam stavio naglasak na ono što sam ja posjetio. Dakle, tu se nekako osjećam doma, da ne pričam o nečemu gdje nisam bio i o nečemu o čemu ne znam mnogo. A ima jako puno toga, ima jako puno toga i u Grčkoj, ima jako puno toga i u Makedoniji, ali na kraju nekakav zaključak, to je dio povijesti, postoji turističko tržište koje je zainteresirano i iz tog razloga trebalo bi takve stvari njegovati. Evo, izvolite. Krasno ispred predavanja, mislim, ti si kao prezentirao to kao neku mogućnost, kao korištenje kao resurs, ali nije jasno da li si imao na umu ko bi to zapravo trebao u tom kontekstu koristi, je li to država, to lokalna zajednica ili možda čak i neke privatne investicije? O privatnim investicijama još nisam razmišljao, ali definitivno država je lokalne zajednice. I lokalne turističke zajednice. Dakle, ne samo lokalne općine na nekakvom političkom nivou, nego i lokalne turističke zajednice. Jer imate situacija da određene turističke zajednice u neke stvari ulažu novac, sredstva i promoviraju, a neke ne. Ali to je jedna dosta super vam je pitanje, ali mogli bi dosta raspravljati o tome. Mislim da još stanje u Hrvatskoj nije sazrelo da se o tom pitanju raspravlja na nekakvoj ozbiljnijoj razini. Ali definitivno za neke stvari je potrebno jako puno novaca i pitanje je odakle će taj novac doći, odakle investicije, da li će se vaditi iz fondova Europske unije, da li će investirati država, da li će investirati Ministarstvo za kulturu, da li će investirati kao što se to tražilo od nekog planinarskog društva koje su prepustili na korištenje, da li nekakav lokalni savez, lokalna udruga savez antifašističkih boraca, muzeji. Eto. Nadam se da sam barem djelomično odgovorio na pitanje ako nisam potpuno. Dakle, moj cilj je bio spojiti pojmove antifašizam i turizam. Sad, ko će se detaljno o tome brinuti, to su dodatne studije koje jako su specifične o tome u kojem spomeniku se radi i u kojoj lokaciji. I naravno ono što je za Hrvatsku također specifično, koja je stranka na vlasti, da li su ljudi tamo u toj zajednici uopće za to da se obnavljaju ili nisu i slično. Jer ima možda još nekakvih pitanja. Jeste li imali prilike možda prolistati neke turističke vodiče iz tih zemalja u kojima je možda uvrštena ponuda tih nekih antifašističkih spomenika? Pa da, u Sloveniji je to uvršteno u jako puno vodiča, oni se toga ne srame. Također i neke stvari su uvrštene u vodiče iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i Crne Gore. Međutim, dok vi dođete tamo, malo se razočarate jer vidite da je riječ o jednom zapuštenom ili poludevastiranom spomeniku. To je problem. Dakle, i danas vi dođete u Mostar, vidjet ćete u katalogu partizansko groblje, vidjet ćete na
na engleskom putokaz za partizansko groblje, dok dođete tamo, doći ćete na jedno devastirano područje, bit ćete malo razočarani, zapitat ćete se, pa dobro, ako je to turistička atrakcija koju oni reklamiraju, zašto se malo više ne pobrinu oko toga? Jer nije poanta uvijek samo naplaćivati ulaznicu. Recimo čovjek će doći gledati spomenik, spomenik je besplatan, ali će možda kupiti neki suvenir, pojest će jelo u restoranu, popit će piće u kafiću, posjetit će još nešto. Dakle, na taj način se opet generira ta turistička potrošnja. Recite, izvolite. Ja bih produbio malo pitanje od kolege, pa vi se bavite turizmom koja je organizirana djelatnost i mogu bi nam reći što konkretno tko mora napraviti, odnosno trebao bi napraviti da bi se postigao bolji rezultat i da bi i to postao turistički resurs u jednom, dakle, turizmu koji je organizirana djelatnost. Pa o tome je teško govoriti iz razloga što se te stvari u Hrvatskoj još uvijek jako puno politiziraju. Recimo u Sloveniji dosta toga kreće pozitivna atmosfera oko toga sa nivoa same države, sa nivoa samih turističkih zajednica, sa nivoa privatnika, jer jako puno planinarskih domova u Sloveniji je dano u koncesiju ugostiteljima. Dakle, ne drži ih planinarska društva, nego ih drže privatnici ugostitelji. I oni kao takvi također vrednuju tu antifašističku baštinu, nemaju ništa protiv da visi Titova slika na zidu, nemaju ništa protiv da se stavi nekakva spomen ploča, nekakva bista, nemaju ništa protiv da se partizanski dom zove partizanski dom i kao takvi sudjeluju u popularizaciji antifašističke ostavštine kao potencijalnog turističkog resursa. Eto, nedavno sam bio na Lisi, ovdje blizu Krškog, u jednom planinarskom domu gdje je osnovan Zaznak, dakle oni su to prihvatili kao jedno mjesto koje je povijesne važnosti za bivšu Jugoslaviju, a i Slovenija je bila sastavni dio bivše Jugoslavije. Dakle, da se malo vratim na temu, dosta je ta tema u Hrvatskoj još uvijek ispolitizirana i nije se uopće krenulo pričati o tome na koji način valorizirati te stvari. Postoje li aluzija u nekim strateškim dokumentima o tome, recimo? Koliko znam, ne. Dakle, samo dva primjera pozitivno mogu navesti, a to su spomen područje Jasenovac i Kumrovec. I to Kumrovec više radi etno sela kao takvog, nego kao mjesto rođenja druga Tita. Što mi i sama kustosnica muzeja rekla da više od 50% ljudi ipak dolazi više iz razloga da razgleda tu etnu zbirku, nego što dolazi striktno da razgleda rodnu kuću druga Tita, ali definitivno i ta činjenica da se Tito tamo rodi i da je to tamo njegova kuća koja se također može razgledati, to je jedna paralelna stvar, nije definitivno za odbaciti. Dakle, evo samo ta dva primjera s područja Hrvatske mogu reći. Koliko su rekli posjetitelja? 10.000 posjetitelja Kumrovec, jel? 49.000 posjetitelja godišnje ima Kumrovec, a oko 10.000 ljudi se zna okupiti na ovom, tako sam pročitala. Jasenovac je 10.000 imao. Jasenovac. Ja sam bio razumio 40. Dakle, Kumrovec ima oko 49, a Jasenovac ima 10.000 i nešto više, 10.200, 300, tako nekako baratili tim brojkama. Ono što je jako bitno su grupni posjeti koji bi trebalo biti od škola i fakulteta više, a nažalost... Grupni posjeti su škole ili... Grupni posjeti su uglavnom odnose na razne segmente, ali uglavnom su to srednje škole, osnovne škole i fakulteti. Dakle, ti grupni posjeti mogu biti nekakva terenska nastava studenata koji studiraju povijest ili likovnu umjetnost. Dakle, idu gledati taj spomenik ne zato jer je podignut partizanima, nego idu gledati zato jer ih zanima njihova forma, materijal, zato jer je napravio Murtić, Radauš ili Bogdanović. Dakle, postoje različiti motivi zašto bi neko išao taj spomenik gledati ili zašto bi možda bilo dobro uvesti, ajmo reći, tu obveznu posjetu, kako sam ja to nazvao, taj obvezni turizam, kao što je bilo prije za vrijeme Jugoslavije, ili kao što imate sad primjer sa Vukovarom. Dakle, cilj je nekakva odgojno-obrazovna svrha. Eto, ili ima možda još netko nešto?
Nadam se da smo recimo. Da li bi se mogao složiti sa izvom da recimo to što si spomenuo tijekom predavanja tu nužnost depolitizacije, da bi se ti zapravo mogao složiti da je to zapravo ta depolitizacija čak jedan oblik devastacije tih spomenika, ne nužno fizički, odnosno nikog fizički. Nego uništava se onaj nematerijalni resursi. Nego simbolički, da, mislim, ako uzmemo u obzir kontekst te borbe i njene ciljeve i njena postignuća, meni se čini da to svakako jest oblik devastacije tih objekta. Pa ako gledamo ideološki, mi u Hrvatskoj pričamo po meni o glupostima, jer jako se dobro zna šta je bio fašizam. Fašizam je bio